beno na ye twetwe nkomo na ye ni enkomo dwumadie obate wo mono asamwanka the nation's anchor of Alumba watia ne nan achi ekakra producers ye ne wo mo eye adwuma ene anwumre na ne production room wo mo ampene na wo mabo adwuma fra no pa ebesi sabri aye ba fidie so no kwanta bisa Isaac you ye nyina kwanta so ntwa mani nanso hwa ena ye begina kokosachi Yaw Fletcher wono de wo se one person fonti ono sumina so ena obedidie na abo kokosachi nyankompasachi no ayatwefo no na ne papa wo yo no so mpempi no ya na omanfo enso ehunu kokosachi se wode ne kwasea epanyi kire eno ntino nyankompasachi se na nwure sa na menka emfa enkire adasa kokosachi Yaw Fletcher omunyina kaja gum ena omode stories no omuka gum no omuka jagum enne ye ko zibila ye duru achiri pa ho ye ko zibila ye si ye no maami bia no na saase kofirikwa mu bia koton amu bia akoya asem no ye di ho dwuma ye ko zibila ye de ho nsem kakra bebre ye tiefo ye kwa awu ye hwehwem ansa na yaka na ye hwehwem wie na se wo twene tan a na eduru ba bia ye so ya dane amamra ne mra no so ene saafo na di sana Sompa Asem Mpe Nipa ye di adwuma na se wo ko master control room so a azuka ne fa eye Nigeria ni ne fa eye Ghana ni America sem no eye ne de na memeti edi America papa bia odi wo muso no nti no ama America no kra mo ho ya afono me sanse de odi beba bia nye na asem bi odi beba bia bu nipa bam na di bi odi beba bia na so gyina sumpie so no kasa so a ne ti nwunu se si pagya no besa kasa akokọ asense se no so ya na eye die yi o dwene ho a wonte ase osika adodo no fa na ya osika ebo adwuma sa na King Solomon o wache obi a ofi ha na duane opepa eye banku na se mfunu nu ya na ye menwanwa brantie no pa bura duane ye banku omso obra yu so opepa the Asem chechra capital letters no de na si kire gum kama chechra wa so ope ne nkate to wonde oba wiase de bura duane ko a na wudie omo dawroma na social media applications ni nyina da ye twifa so manfo enso enya bitie na wonya bi enso ehwe eno ti subscribe share afufuro hwebi na wontie bi enso emfa free ho kofro bufum pa bema asuketu ameyi pabre na asaya aboagye fosuo nintin fosuo mini funtum pa katatie serebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne yakosa me na migiram na me Sompa Asem Mpe Nipa ko bose asase so kansan piosi kampian wo kiti kriki yesi akokọ omu ya yenwro ne mpaboa da biada ye fati akase pa enkoma nana Kwame Nsamfo o news ame me yonko brabo pa no na enche na ase nimpon edafom ono ene ware emema nnuaba baba ko pe oda memem no na awade no na ase edafom a enche yi no beba so ye de animu nyam nyina akwa tachi anti Kwame kan akoma to yam ye fa chia so koma arena of love ekoma nyina we are really on top ye fa enchia enkoma mo omna samo bibia boko de fo so bia boko boko so nya boko sa arena omna ekona ye ba mo ye no okay omo ye omunyina ho ye man na wo no bia ho ye pa kama oh fine na emu ye omo ya de ba omo serve ye kama pa na ya ta committee afiwe meant me akokwasi ada ni fiti ase kwasi ada we na me diguma bi wa santemampo okay oni monyamfo ni makojesi famna jesi ne papa no kane no na ye MPP chairman wakanchina gua ye kopa ne krabia na wotwi na so akonta bi no akosi na wo yire pani no ana ye wakonta nyina makonta ne me yire ne ma ase na ka ba ko bi chefri ye wie sa ana me pese me hamopi yo okay Oforisuo nra yanti asempa nra epon ko fie no edwa wo ye ho anwo adwom ashe ya ye namfofo na enwa ma no
ai ni mo mo asebe no mo edu ne jadam den oh Oforisuo nye easy Asem Japan Ghana ya mobo ya obatra fide so anu abeka Ghana asem aha na minim say enoma bi asesa kakra enu a fire service buy first one buy na afedro na fon ejadum problem abem na enu abehwe pa manfo no ma ahye because now no same say enene tre Oforisuo na da so no bosia so no magi o Oforisuo ahuna dwom no no enya sem keto na akwaku dia ma agya de bae so omo aka chese de omo keka no edwa na nkasem se asem won a omo be se edwa no sebe omo yetu omo frim ne esi ne foforo na Ghana asem na ya na de bia ye ka no o se nke yesi edwa foforo nke ye ne hyiremu nke ye na emum no wo mo tini susu se omo frim ne ye ne kama ebo ede beto so na se nyame ampatakura na kromo esikafo asan akofumafa to mo tim dada edwa no so ano na udwa na se wapata ebehwero nti akwa pinche ne betumu se nti no ano na akoye enkomodie na enkomodie mienu ana memete ebi mo se ubehwe no is allergy omunim se bia wo mo na seven previous omo pese omo je gani sin ne bia omo susu se omo di jaba tum na akoya yi akaka chise de ejaka se ye beka se ne sa ne te de ejaka edwa no ntine ye dwiregu short as ne sa de se edan ya obetu sa na ebi mo keka wo nyame na meka sa na ebi mo keka enti ana wo hwe bebi nso eja ne so to ya we hu because bebi a leather any seven previous enoma a catch fire when the jana start here baby omoton anrajo omo bi ton leathers omo yam pabo solution ne mene sa no when the jana to here yaw enye yize what the solution ne jana mu yaw when the jana to inti ho side there omo ho there peak obi amfa solution ne catch fire peak obi amfa and the bin susu se menya nkomo bin so se ese maami bin so ojo ono so de bia wo so ja omo kasa che na wontie sana memete no is alleged eti asem ne ko bae no na esa ko enti emu keka na esa ko ensem mienu ho sana memete no enti de beka ni nyina ne se nya hye emmum se se afuru hamata na ano woden ye besre se wo yire na Oforisuo wo ye adwane wo dwom na de brewa ka chen se ompon mrefri ntenam ye adwane wo fie ne didi emani bebre ye adwane wo dwom no mo dia komo mu kunom ebi mu wo gas boys ne so mo ye seven paboa no dodo na nso sebi abo night e wo dwom edu ba na bia obehwe wonya ne rai ya friends ne kuka bi ana se ne cylinder keto bi so ni nyina na afutu sem ne yetu wo mo because yaw enya da bia ne da bia na no hwefo lai eno si jato rekas ahye e wo enti ye besre e ma na moyo madwen se mu pon kofie ntem ne ho na mu be soja no saa emre we no opena no oden enti ye hwani ye da bia asem sia ne fa plan Ghana ko asem sia atorenchem ti asia ne fa plan wa hwe eda wo bi costo abusan esi dwane mu o ene ja dam sound to all side there ya wudi one goes na go asem ato enti na mfo na no almost on ya de buani on the nyame nu ko ne meka oba na bebi e ka ba no profession is better than cure na ja wine entem e mane nkoso mansa iti ye buani yi nti anadwo ne de ni aye busy pa say ye be bad baby na ja na kan de yaw utu muta wan de asema ba iti e che na fire service for no ebi mbe ba ye on be dundum na sokra no ye free honest agenda so mti ye be sre mu amu no adwane wo dwom ni ade no sese we ko ba ye no ma na asesa no obi no ma asebe akwaje besia ni nyina ahye enye ba akofo enti ye be sre eno ano torenche meto ne ye mom nyina ya akọ wona pomo ho aka adwam wa bro mo nyoma hye sika hye o ye mom nyina ya akọ mo hyede ekoba ne sei a na obi aso asade ne ne akosi abai so ko ne moa Ghana beda ko animu
enkosi dabai ewo mamu ha say you say edwa bi ahye na de potin ma agya ne hye ye nie kwakwa no de mihu bi dabi do ye no say yen twen fire service na fire service ehie no mo ho no mo na de report be de be report ya jayala omo ehie no mo ho omo do mo ba do betima kan ne say bia cylinder bi ehie ne bia ke no maka sa but we be komun nipa da sani ehie waka na no atum on kan da sa no me so be ba so enti enoma na ekoso no na yaw ye be sere edwa na ye si ni fufuro ya na ye sisi no omuntimi nyama ka ntimi mubem na bibisi a oju wa onti ase ya wo kokoko divu ni ade a wo mu dwane ade cars ni na mu o ya bibisi ya but yen kwa hanom wo kwa anwadwom main gate no oho na obi e container se bi esi ya han ye tete na aso amamfo enti no ma bi hono ma bibisi se ya ya na ha dwen ya hayen but mu a moto na so mu so ka ho bi obi di bibi kosi bibi baabi ekwam na sasambe ma na se wini committee bi koka hey yanto aba eti de bia no man de be koso ahye because fire service ne ba wonya kwan ni wawuram akodum ja no yanto aba fo no ya wo resa ho adwom ka sei na se agye ya to mfimfin a da ben na kai betima we wonya kwan kwaku ye kro man kwan ye de ye plan ai abai be ya de pa be boa ababwa no se ye nanka yei ke kwan de dem people nanka wuram na fa enso ye be boa peso ti de bia no eje ne tompe amanfo no ma be doso chen wo mo asebe o mo survive enye okay yento aba ya kwa akuranim ya nim ten we ya Sompa Asem Mpe Nipa we ne social site ye twafa ba bia eno ti yan hye ye ho na ja hye no adoso afenu fitianse enko ba bia enipa ewu ni ajapade a esei ene ka kwansi a ekon mesre Ghana fo se yento ye boase asem o asem papa adroba fo nam kwantempon so nto wo boase wo mo ayo ma bi so mo be sheda so ahisi dwa no o da ko nyankopon se yampa se lipa da sani na sisi dwa ya da ko nyame bepa bi ho ntoma ana ya na obi so ho so aye kan yaw wakwaje aban besia ene bi odi awe nam twiafa ne so na twiafa ne so te ko ba ne se ya sa na me mate no ko ba se no mo ankasa ka che franti de obaka se ye makwaje sika o me no manya na ahye no woboa wadi ka diskandada anti yentime nyire no enti bone ne de se maka cho se me si efie hu che nwuram bone wei me su be komu no nipa dasani nimpefe se ono na aye sa anso won kada asem Ghana ye di abro se ye di abro pa na bro na bedi wo mu okay wodofo na watwe akomia no abe o television no na se wafidie so afata waso ye na ye suesu akeka nyoma bom da branda bia no Asem Mpe Nipa pom den afutuo eno na ye pese ye duro no ne bekeka nyoma bom na ya yirim kama pa sanse se wo pese wo diye ewo wiasim na ye di ye di afutuo e de amawo na sa ahoden eni ho a ayaresa ni ho a ahweye ni aduane bia wo bedi e bekwa kofa yade abrew na be ya hweye na yade ne kokoba eno so be ya asem foforo pa eno ti ye ba miemia nyomam na yahwe yapom den so ensem enso ekakra na ye di yapom den no ekro no eye den ani ye futu sempa no so enso ennamu we eye Sompa Asem Mpe Nipa pom den afutu na ye busa na anwumre ise ye kan enubone no a ene de beya na hwan kra na de obi ekote bia bi mu a ode no bekọ akọhye nubone enum na mekai ababa wabi na ne maame kirade na sa baba wa no na ne ho ofeyi pa na no onimngoma sanse na ne maame no eye kirikiri ni na ye kan UK land ya brochimamu a wo yakonum nubone a hwan ene de niko wurem a wo yakonum nubone a hwan ene de niko wurem ana wono ani suban ana enubone na kwa be ne befa so ebesia no na ensei kadehia ewo wiase ana Ghana member se uko tenka no ewo kumase ha no a
anokwasem se se Swami Mpe mu ho no obi adi 10 solid years ya won foro ma Swami soro okura na busuafo okura nim ba bi owo saa no ye bede asia no kwan Edie be na quarters for so yes obesi enubone anokwan enuti ye kan enubone no a ene de ben sadia asan afoforo no ebeda ma brabo kura no otimi akon ko wonim ebetimi abeda no no so kura tumi akase ne babi kura ma wo no mekoye adwuma na mahwe me ba no anase me ma no ese ya na akote akamu minimo bia oye adwuma pa na wachi dipa na so adubone ahano a sabre no so trase so oye adwuma o nhede hu de wo ka bia ye beda sia no kwan ne nubone no kura ne de ben we Asem Mpe Nipa apomden afutu omna samwa nubone bronbone de ben ne beka se ye dubone ne kwan ben ne befa so ibesi ano na afufuru bia omdo omho akowuram ombetime pie firi ya medase mamanchia Vera Shito yani enua ba na no na ne birthday ye wehye no nyame nka no no wonye ne kese na product no wonye ne bebre nyame maniska ko Vera Shito ne de ano oden me anka sese makacho se Shito nya ayi a my favorite but Vera Shito nko ade so wo se utimi titidi oh yeah so titu nsem se no watafre makura no se yeah ti Vera baby awo bia wo abura so hawiyem sanete o abura so na mencha me maame anti bi awo ofilia danshin wo koya kuroye wo ayi kwan so fiyase anti bi baby awo bia me chiao na enchia na pram so hene madika aka cho se sa kwan no so yesra ban se onko ne moa na onya kwan no na adwuma mafo mpanifo so yenche obi biara me ama ofase ya abo ama me chia no ne me hu no libia boga nra me ne omode nkomo okay me chia kuku ahoye akosu ahoye kosu obi ahoye ayiso hu ye ya grace okay ya grace ndo pa bia ne dodo kuku anso penam kuku anso penam pa wondo penam manyanwa wo infantini fantifo penam o ya obro no so fantini bi anto abitio on penam ya so mo no penam manyanwa because wo mo no apodo mo ko so bi pa aduane akwaku o pa aduane penam aduane ba no de chance abegina so tu so no gina aduane so pa ya grace ya so de maka no people catch no kasa on kasa you recording wa am Fabian ka ami oni me number aza I was what delete me number friend yo oni me number ti wa be kwa akoka no waka no say de odi ohina tem no fanti a wa be akoka no wadi na tem yo ya me ya kofi susu o Germany kofi yesi awoni kun wo mu papa America ne Canada ne Germany ne UK say yetia mo na mo se mo pe ho I want number nya sem pe kofi susu baby awo bia me chesu tani be ma no me chia pa na ya yenko anim no enubone ya obi babu sase enubone ya na de akoso ya ade ba akoso ya be ka se koke wi tramo any red uni me red sa no mana ya na ni pa bebe ni se honko an eko ya woni me se bone ye ka se bone a ya na de akoso no ma me no krono ni adwaman ene de ni patrim yesu obi ye abodwama na so bi aye bone a de susu manipa ne pa wiase nim eye krono ne adwaman but ebi bone omo ye no e more than adwaman e wo mse bone bi aye bone but bone pa no ya na dwuma bi a chise obi di ewu ni akai se nipa so mesi wadi ewu nto ye bone but ye ka bone pa ye ka adwaman ne krono ntem e chen bibia sana no bone so te yaw se osesa topa ye bebregu uminim na the doctor kire wonye saa eye do bone eno manom obi betima sesa inuro se ne yafu ye ne ya umia wei ni wabu egbna ena no bone asem na ka na ya ye tufudi a ye hwe kwan e faso num abrofudo na bibiduro bom ena eku yen e wo kwan bi so obi betima num bio aya abrofudo
omo ya nteke bi wanya advice bi amfiri obi aho within seconds no wasa konum abibiduro yanka wo se sa brofuduro no sa abibifuduro na no na ye davet no ekoye abrofuduro no eno abi o enti se aduro no koye overdose wo mu a wonu nu bone enti ye kan nu bone asem a mu me ye hwe ho nko a wi ni koke mu me ye hwe ho nko a ne tramo yaw ukopa no bia bone nsama ye dia kwhye tramo ye dia kwhye we oho ye hwe oye eno se wana de a ebiti ni papa especially ye maame no mini maame bia na wote na ono nko anete ne mani nyina wa abrochire na maame no ko hospital say doctor na dia obeka cha na duro no obi anka ne hunti no oba wo fa ne biala de opa bia no wafa nyame adom na me brother ndi sim so oprobi na watra maame ne nchen ampa yenya obi ma wote maame ne nchen sese ebra maame no nipa ne betra ne nchen no wode maame no ko hospital no wode ne ba inuo na ye de ma no enam so obi abeka na wonimu nti no ofan ne kwaso ode man ne kwaso but ebra na maame ne nko ate no okọ hospital ejeje ni maame ne bafia ni refi oho ye besre mu amu maame no tim nko ate no mu nwan bi nko ate no ye sra mu menhwe ho so yie na sabi nuo no so fa na dodo a anaso wan fa ne kwaso edubone ya ye fiwa yenye no to ya advice no awie dodo na enubone na ye ka no ntimi nka na unyi tramo ne sa no manso mfirim ni ebusasa sa no ma oni red no ye won krofo bi ese ye from food and dashboard sa no ma na fi fa ne na ibegu kuro yimu yaw efri he ye musasa efri from efri nsu ase ana efri nsu na betiti gu na ese sa ye efri he okay ye tese hey yenim de eba bo nipa no because wadro bi ha ye de fra bibi ene ye de aye bibi amanipa no wato no adrobo ye nom no ro ukona hospital na da according to yenwan ma Asem Mpe o man ko scientists na o me doctors woni o mu chia sa chloroform ni ade cocaine ni ade ya ye ke sleeping tablet ni ade ni nyina afrafro but ye nko ni straight say nipa ye de ma straight sa ye de fra bibi ye de aye adwuma etie musa se inu na efra brochire ba no ana omo ye no food and transport edie pa ne ko ba se efri he se ebetu ase ne ye ka nu bonu wasema efri he me ko hye enye ye ya wo hye enye ye o de na no akobom no wonu bi dabi o de na no akobom no wonu bi dabi ni pa nwa dwuma na enu nti na brochire no sa kro ne ye ka na nyina brochire no sa kro no wo mo ko ba no ma ye proud wo ye so no ewo kwan bi so because ye mra na ye no ma bi wo ma Asem Mpe nti obi obefra brochire ba bia o kasa e Ghana for de eso ko na ai boso me kura mai eso ba ba Ghana for de because ye no ma bi nkoyie enti mu sese ya sa no ma na boys ni mai enu mu sai no tramo ne hwa no obetima gira no asi ni tirase na wo kofo won ten reda obi okwa wedidi we se na nanim na akobutu adwanim sai nro ni yaw besi na eba edi enti ne eba e fa na eba yemu so e fa na eba yaw do mu wo se be na yi sankole do na fuo no wontimi nkonkwoche sa aduro no do wo se be sebi e do ne bayiri fuo ne se be yi no ye ne eti kroma ye tie ye adwuma yi wo kwoche anye wadwuma no wo ba no akwoche ba ye de ye ka ho asem he na etie mpanifoi food and transport for me osumbo bi o mu na me de ba mo si etimi chibi de a aduro bu ebetima che yese ma ne ma obi ye na duro kama aduro ni attesta yan so no sebi no ma bi amfa si enti yese ye first time police so but ye here pa na yenye ya na no bi me kofa asam ezu atokaka ye pon adwuma se ya ana me kofa ho ya na me penu ma bi unsa na me kase me edu me bi a metemika ma me hwade me sua de pa because yensema ye ka no oba wanya bi edai aka na aboa afoforo yaw me donyame se yaw enu nyame de ba me ka che o se opedu me bi a bo moden na waye host edu me bi atua na mo kakra omutada na correct ye nua no ye ofa asefo no ye memma ene ye ma
question o ma say no yaw the first sister boy say hwe o mo no we dey say wonre oh wo so de ade si wo so dan wani say obetu ani na ni wo emu krono obu o nya kronfo de ade ne kana no because taki national onye sika nkotobi yaw na kowe obi sto anim ya bobo tenti no mo ne mai me se ba ko bi na no pa bi na me no me ba banana na free o me so le ntempa na yaw filling station e wo your friend say ai ajaba ho no na chi store bi no o ma bo tent ena oba ni suwom o subo bra pao na we na my dear ni journalist na dey na ekoso tent mu na my ni so wo kwa kwa e bia na eja nipa de okobi e tent na anopa na obi asori no afei na abrantie yi edu obeye butu o dogi mu dogi pa omo de ade nchema wo mo da bia onfa ko hu na geyi kam no so sen na ne to oh man bia ya no kasa kana mse ade wo se hwe se su no su nya bibia o wo fa no look at this acha sa bonus ye ko Sodom and Gomorrah case ebi na ekoso ye o yaw me se ko ashtan ko we boys are say boys obi timi gina wa koto aduane ya wo na boso me nkono odwane ni kutane se no wo kofom sei ni nyina ye red ebi se red ni kwa afedi ntimi wo mo oma ya addicted into obehwe na solution ni ya ko ni ye hua enoma basa solution hwe de de sompa me na make a chiro na de na banye wo mo solution ya buru sensa sa solution ni sente no a buru sen no mo mutimi ya sa sam ketwa no mo dia frafra kwa kuni emusa se solution wu hua ne susu aso be boni be de be ko no case no yaw na onim se cocaine no ebi mo boni raw ebi nso mo no raw ebi mo de fra etu kwa yi wo mu grade yi wo mu different din no e different we ye say nti ebi ye condemn to mo ma ye condemn no wutimi se mo wo do mo nom eno de onnom ya within be na wo sai enum wa na mu cocaine ni wi ya sa de start na ewi wi na cocaine ba ye na cocaine no difference wom ya wo brown ya wo white ni ade na be frefra ye ni nyina no free fa na eba enum ko ye no na fe de omo ya addicted so into omo no ma omo ndezi sa na red aba into red na de omo ya quick action that is a u dambalis obi betima kwa se ya na nya hanko ye ne Ghana no sabin predrasa ye busa se food and drugs board makasa Ghana office bi o anmo a ya na odwen ho a wonte ase efiri mfa na sa nuro ni begu kuro yi me kan se ye bra knockout because bibi say we are ni hu sebe hu nyansa se ya bra enti food and drugs board for we are na ya jinkrofo bi de e me ka bai na si enim se bedu nwe bi na se animanim ye ko se bibi ntina ye se no mo bi ko bo ka de a ena adenti na ye ne sa because maybe e be shamam nipa ne be boka but enka ho na no ye di bro knockout enzu etu omo de na enwe bi no ye je ye no na chese e ka na abawo eti ye be stress cake no Ghana cake no si ye twitwa mo mo bi entwa bi se mra ne ye sha enya dwuma enko enu ti na sa brochire na sabe ye nnuanum ko mbeka kire ye se Ghana fo de no eye sa mra na wo ho no ensesa anda eti ye wo akola ape na sa mra no edi nanim enu bi na ene kwa ye kosuon ba ye ba hanma ne abetu agu eti ya unu bone na sam na wo kan de sie betu ase pa de enka first thing your office bi o mo na ye sa de no ya ma ne makrom akwa na wanya bi na se na presi for ya de bi na Asem me criticize but e me hu se ne kwa so a because na se o tika mo mutimi chensi o bi afa ba agebra na o ma hwehwem because obu ho no ma tramon no kwa na se no anto ne ha o de free bi a Nigeria na ba bi sa no de aba
enti ene akromfo no mo ba ha first ne so obi be bokro no an ho ofin ni ade ene mo so nyansa enti obi timi dress neat pa ba no obewi awo sheko tupa no obewi awo enti ene no ti maka cho se ti na de bia meka cho se me se efie hu chen wuram de bia on se sa meka eno ma ekoso ya wo no obi be nante pa nipa na dress kama ba no ekromfo ne no ma bi obi amfa kwan enti ya madika aka ekwa ye fa so fa ye nuo ekwa ye fa so nu ye nuo enu ye nu bone etimi hawo e ma sabu ye nu ma sai ye hwe ye eno ne ye ade a ehu hia pa ye maame nom ye papa nom ye nyankasa nkasa ye to nuo ye nkyire mu ye enkyire afoforo aduro wei wonu ma betima nom onti wo aduro be betima fa ne mo wonu wei a be 10 minutes ana 30 15 minutes ne wanu mo duro ye nkyire ye education nkoso saa because ye yamu no ma no de say bebrebe ni ade nyina no most of them overdose inu aye no no ye nchake nya ye ni para betwe sika obobo na ayi hu dawuro de oni ma no nchechemu bi anim wanda aduro no sefa no afa usu waduro bi a wono ko hospital woda so etu nu mu na no no aka cha akosua fa maduro na bibiduro ne bi a wono mu ya safa profuduro ne bi ni nyina na kwa ne yam yaw aye dubone nti ye best food and drugs board sa o mo stamp no omu bebi omu di si na fei be de masam ba wiye no wani panso a wutie yen so utimi hu yansa memedu be trafidie so se wasesa ya hie bi pen so be kaya masesa koken men num biem wusu ni bebre to amu nim se wasesa finayim but wo jai no wontimi de bi ade akose bayi kwaku ya na sa wona wonnum sa lubone no wo mo ane sori ko anase kwa be no mo fa so mo akọ yo ebi esua no school ebi sua obi won so a eyo no ankasa ne pe na ode ne ho akohyem ebi so ye namfosam yaw mame nche wade wi jot koke emape ensanom most of them bebi sua free namfosam mu obedi akira ko na won kontesa okoya omonom ye no na o maka cha wodo ye kolo na se bebi to me pen me na madam fu bi ko gato na ye kono oso okoshi wi timi ngoja no ene ye ko ya chew ye ko e no chechiri wi ne bona no o wi no de amame se me no nam se me no wo mo to se o nega pa na wo ye de ade ama wa reject o mo kasa no ya o mi donya me se hwe de wi akasa o mo no be kasa ne wes on be ye no ya wan wi abeji bi atwe ba no manya ba enti mi am gina ho ti na de bia na me kan box asem se wi shoe box mi am gina na mi shoe box na ha mi gina me numbi na scatter sine be che me an kwase ache na me kra madam fun se me ko ese ni pa wadwen ye fast no ma bi ho eti na bible asem o kan se ade obet ma dwane pa ya dwaman dwane o kan yo eti no ma bi onya dwaman ko ade bi ho ne se wo kom wadafo bi de wuwura mu a ka hu se ese wo dwane enya ba bia na ese nante enya case bia na gato bia na se ba bia obi du be wura bia na ese nante o wan kasa wo trust mu ade we emfata me dwane kwakwa futu sembe na de tato ti de me pesa me kama nipa da sanity asese hwe wadafo ane nenam ade a wo ye no ene wan kasa nya onya num bi hwe wo mu amanum bi no o masetse mu tesan wa wo me wa wo tie me eboai anokwasem tie me ba o wa wo de wo num nim se wi ni sa no ma no ni nyina na fie kuro bi eduom uko kuro bi amu a gato uko mi kuro mi aso ayo ba bi amunum wi ba bi edu ho etibusa se wo mu omunum no hwe o masetrem o mu ye ni party se wa o but bibi na ma o makọ situation bim dunwe bi akoke bu a onum ani kwa so dwale beto ni so wa boka ebu on ma se o chensi ai nusie no wan chensi na wa boka tiese ya ko mu chensi sa ni wura mu wa boka tiese o chensi eno mo fe ni chensi ni ntie egu atre no so sa no mo de ayi no light and kwa se na hiti se pe obo se ayi ni kosa eso o chensi eso bi okra no kasa no ho onu bu to bi ho no ma ne de ne se won ko dwale na tenani so because of etenani so pe sika o de besan akoto no wonya etu be hu yennuanu mi wo be hwe bim 19 ebi atale o se no most of them so scholar pa bebi akọ school nenso wo be hwe no ne bebi sua firi no ma be de be ka ne se woni pa wonya nko mu no ana wonya bi akomu a
busase ana uhu ye no aboa no anase moa no ede na wo ko yaw nipa bebia to mo no ma bia to ma japade because koke no edu mebi na se unya sika utakini chewa yaw eno na no mu wi ade no takini chewa yaw o ka akwa obakwa akoton de agisika keto bi de abobo keke okay nye wo guy bi ewo kroma osibisa no mo fe ma hwan o mbo ayi ire finidi I think said free for ne fra mbo ni din no osika pa those days corporate no ko bonyoma ana mo ko boy ya sika ekuta no na owusika no a musician osibisa for no na owusika mbo ndi bibia ire finidi yaw oni matonto mu na sika ekuta man na nye sika ketwa man ni sika ni nyina bo drugs last minute obewu no na wansi de kwa na obusa na onabi ni nyina yekoke enye ono nko ne de na aba na yeka ye won krofo bi okromu ha omu ya sikafo ya defo o matofo ngopa busemu ye de ntia watofom nye bibia o enye bibia na ye de ko hyese wo nya sika no de fama wo nya sika o de didi wo nya sika o de rema dabi o obi o ho a koke ni sa no wo rebatu tini no ma nyina fininsa ko me wo sikafo a Seven Pedrosa, or Musika no more cars near the Adeno Madan, baby de Tochacha. Oh, cocaine. Or two no de Kobo cocaine. And you there will be a Virginia war big times, no, or more a Sikafu more, I know. Sanoman, but woo, and nobody a jabba. Oh, yaka kebico toy, you know. Won't you be into the other say, or be at the hour fat. And Quasia Semsa, we yellow, fee basa, chese, and no more basa yaw. Monsieur Drew. And you may say, I got about 10 to 11 mono. With the 2 car coffee, yo. Ashton on them, think on them. Cocore. Now, ya best saying on my police phone so, or Moyen. Ya can, a billion boy, you may do so also, or call on moi. 7 Pedrosa. When you was a hard bench, or Mukra, police phone could be a moon fish or more yet 2 or Massano. So much as someone said, honey, most of them know after telephone near about Timon. Ofia no nso akwaje tokro dagana yaw tokro dagana tisano mayesi ebetu asia one one kasa wo mind wadwen check wo mind sa de we obi ye eboa no ya mfatun eboa nipa wotu wiase ahun wotinke na wo dwen a dwen mfatun ho bi de obi de dwen enipa sumasi no ye odefo na ye den de we na ye sei ya na de aka wa brabon engo ho bi okay enti e besre sa no mani nyina de dika food and drugs but omomoye efini fa na eba stamp no ye di si so anase amfansi so ye si amfansi so e de na ese nkolai ye besre ye nhwe ni yie na sa no ma ye si ebetu ase de a de dika ye nura ye nom ye nsusu fa nkwahye cocaine ye nkwampa adrobe overdose hwe onuma bibidu a hwe kwa afa so nom onuma brofudu a eso nom ayi bai don hwe sen an wanu na so ye nhwe ni nyina ye nubone yanhwe mo amonso mo ye nuro no mo nkyerekye mu ye enkyere se maduro de onu ma edi do hwe se ya otimi ni mo bibiduro ana otimi ni mo abrofo duro ni enkoye nim na food and transport ye be sere wo mo because yaw ye mane say ya me dase okay we ye so Asem Mpe Nipa apom den afutuo na eduru baby a ye be kwa kofa dokotafo di bia ba na food and drug authority fo a wo mra samwa si wo mso yi ye be kwa akotwim bia ba fidie so efiri se wo se ye hwe ne yakura ya pom din ni yie na saa yom na so nya dwetire bi kura obetumi enso de abobra we Asem Mpe Nipa apom din afutuo 0551931931 0551931931 0548 931 0548 hello Kevin ye Papa yes you okay I'm not saying you born medical Sompa Asem Mpe Nipa and in the bonnet, the written like I found me say, in the bonnet, in the same bonnet, and in the bonnet, at the show body system and Brahma body system. A bit to send someone women or cable. When I'm sorry now about the show body system in the end, I was saying, in the bonnet, one thing is said.
Ebiana na danfo. Adamfo bi a ọkọfa bet me aka just oh ko jam ya ko tansa. Ko jam ya ko tomi. So part of one jam ko no so no. Ebi a wo so be suabi. Because adamfo no woni na na ebibia. Ti sa na fo no. O se unya sa adamfo no kula na o se utu flin. What I say. So ba who attracted to Nubani, so be able to join Nubani. To Miss Ruby be say, so for father and for papa, oh, the two for papa, no and two for Alpha and Nubani. No, you Nubani, baby. Adam Beckham so making the house of Damas. No, okay, we Asem Mpe Nipa apom den afutu odofo ye hwe na ya kora ye ho na ya me apom den no agirigina so ni atwen ho enso e de afri no bone ho. Hello baby. Majo so eburu Peters of Moonlight. We dey pick any as Moonlight. We tia o ka. O tell mama kini ka be bi dia be tia no. Okay. No to the other that do ye ka. Na asem akopapa ban ye ka di e tia kwa ni emi. Na ibi atigana na ka ta ni se awba bu bi e digana ha. Ana maybe Ghana to be a piano. Take ye can. Then when you really read in it, if you see a month of the time, almost Tiana. One more time card in again and 10 minutes on everything to wait for it. Again, you have more. This is the bank treasury chapter will be for your animal. Why you get my question? That's me. And this is a mini also because we are not your money. You were telling them, some is not up to get me a journey up to. And the man yet more than and it's not much on your money in episode. And that's it. Okay. Hello, Oforisuo. My Joshua Brukatachi, one you. Never saw I stood here. KJG. KJG. No, KJG. Ofo, Nacha Ghana for Magic Brasa, we muti mukasa figi, and Sukasa figi, for my son. It's a chance on Concomobia. No for and that's Mudiaba. Asama Mudiaba. Na the one the fool say, Omonamo Dawson Crana will be Ecofasa as one of the tunnel so Benun Duania. I will see Mushana more fighting cry with a mother friend, one channel drink. I say, more cat Musha, our own mamma, not drink cry. It is the one the idea, and Kakan de Gana, Mabuna, also. The banana high papa, the pan call for simple reference you can well just ready a pan when we say the abandoned call Chinese. I asem which is in the color and ask crying to a bed straight. Say a best na Mudia Futuno Maya. A straight will be in now from the bath. What does the one the idea and the drinks I would grab on. Would you boom now on quite a bill wow, the first one with the high degree. The best straight. And my Bruno so young, she's up to you now into your own food and fancy and one of Nada. No, okay. Hello. And so bad boy day. What you are looking Quite just busy. I'm chair. Yet you. When the Asem Mpe, I don't make I'm looking here. You make a be to meet Asem Mpe Nipa. Papa, no, I never said Janai, it may have that. Janai, it may have that. There were watching. Papa, what you didn't have me. I'm forcing it. Come on, though. Talk at the back. Very good drink back. Or no thing. Or what? Papa, everything that I'm intending. Ever go clear for. And if you have many Odu, a shade phone, Okona of God. It's you for Okofa. Who did I go to that? But again, and then, now, Omukai, come back at the board. Open now, Dom. Okona, want an Nisa, Mother, say, a guy, do what a fully no, the appetite. Listen in the one I can say. I can tell the one I can say. One time you have got Papa, no one time you have got a yes, a woman. Now, Seni, Papa, your quota, dear, carrot. One at the four. You am paid the Apoca. What did
do guma do be ya do be na no da pete so ade ti na okwaja de ko yu ye to ere enya poison papa me wuja de na okano ko mo guzi ya o pa ne bo ne nyina se le be ya bo nya ne yawo asa kwa na tewe no ti mo wa akuji ne dem enko ba bi nyawo bo de na ko no ai da bia ma bo ji ka iska no e ji pe no e di fine dem bi ku ide ya za bo no papa na zi no okay kwajo space ya ma me ho adwiri me na ye se omanfo dodo no a janan sebie omo hata no mdi jatum se wi no ya asem o hello Hello, good evening. Maji osu eburu katachi baby afrefre udin. So we dey first dey me dey besia kakra na me dey dey besia kakra. Mate. Ozu me say in that youth no. In Serbia by ya kana promude. You go promude yellow, you go promude green one. Colors no. Me say e be we any idea. Star winning now, put them grass board for almost a talaso. Oh, penny with the Asem with the mini. Aja. Oh, Asem with the Asem with the Adianoa, your person, your brano. And no more acquiring son of Food and Drug Authority to stick at town. Officially, ye, will be about to be about. Be about when I walk and was them, a teacher for me better me. When I walk on. Enti achina no me office for bi be kire me green one and yellow one ba ko na ti say bonsimo na ba ko de green ti say contomble na ide yeno na ti say en glue no de sompa bo ano super glue o am say solution su nyina say o mo shi ko bi bia de to so asem we no we papa ne kan we no ye won grade by grade cocaine ye won grade by grade e say youth no ofoso ni se ta jojo nyina no ta gbagbo o mo se kakara na jojo no so ye ton he ye ton wuram sa da no jojo no dia bad offense store so maybe provision to na ton no so Food and Drug Authority o ma de ne bo ho eteka o pa o ko na ka fa uto jojo ayo uto jojo say youth sabe o no so na sa o ja fanya na ma na so pe because o san mo so a o ho mbada bo oba pa de on useless boy PhD because of some betuma no we na pada fa na enu ntina mama buru na to ho aguso saa no anti eno ayi adwuma 2 in 1 see ofo no so fi an mo yamba dama ya asem wo man mu ya asem papa because ade ebetumi ede oseye no hawa ba no adwuma bi ahwa ma no ba o eti Ghana no kura no ye petas akɔhefa krobu kura na tas amanfo ntua asem hello me bo ntiro mo me te private brag so te separate gas yentie we ame chia clear du gas no so no na ba ako do di ma e di o bia no me chia na ni because Ghana agro we ni so pa Itiri uche kubi mu kesi na bebe ko nsiamu na kamo fomo no wi omo beto ewo ho na ye fo horo na o ma no tete se ho ye mfa ho ni eye ni ya papa ayon fo akati ni komati fo ani mi bi do ho a ma ba no nanti fo omo se o ma no tu hwe akwesi fo ho si mfa ho no ma je hafa ti tramo ne kare red no a ye ton ifihini ko be ko ye aduma e ko bi ase o mo ton tramo ne se yi no e yi ja be tie no ifihini ba ye ti ifiri kuma se ba no enti abosu ni ko am enti eni ma no ya ji se mu enti di o ma no ye per o ye no e ti e gogo ya
man you ball now referee him people will be a kind of the referee him last night you get your ball Ghana and jump. Okay, I don't know in the field of play no ya go primary so referee last may be him it will be a young one no see the go yeah Ghana omo Ghana Asem o hello. Okay, I don't know in the field of play no otie ne ho hello baby afrefre within last caller yes yo yeah 19 for you yeah and somehow hi Asem o man you only have them yeah no to phobia se do say onipa hu ya no ntema onya hoto me sai sutama kamamre azane na la sula dai tema sa sema metoye 19.60 enko fuati mathematio ninya de bin submitting to osio sema na omuno ekame dai no ye fini pidija na obo organ CPB and see before Oboga London like a very renowned music player. Near friend say your friend Kiki Jan. Yes. Okay. Me sabi about like my deep music cheap patch that time alone you know. Now me tell you or born or top musicians or international musicians. Okay. As a drug, they reduce to zero. Over was friend wedi. No one can say the number of what our number was cannot ban for business upon. And let me say the qua almost oh so Jackson say oh a young boy now see so nothing media when he better now them swa one thing you be go so see I'm coming and I'm a raffle. Oh. Hello. Last caller, baby afrefre udin. Hello, good evening. My juice bru be men na baby afrefre udin. About your going to be a little bit. Yet ye way. So that boy, you know, I just made in Ghana how. What's say? That boy, you know, it's more in Ghana. I was a cowboy. I said that dear Juman no more. Now one casa na woo ye won. You and back out now. Let me say, you got no more. Carpet so dear na woo. Aha. If you are to feel no name. Catch no, not such a for every car, about you for no more. No, not to say. But in there, you have on so much to no more. It is almost a people. Meant to be on Bedisca. On Bedisca, free, almost only and no more action. You see about you and you, almost one almost will be. And then a movie about promotion or a buffet. Who might be or to be with what I say, little, and then come and go. Galia can't do them. If you be and who may know, I'm continuing that to do. If you got a party, is here, I could see. Asem. And in the thread, Madame Mumbai, nothing. Okay. Ya for friend no enyina emfa ensu ya ndidi dabna dabiano ye apomden afutuo na ye de ebebre ya hwefo ene ye tifo na enkonko ye drug ya de bi wo ho ane atam de ato ya apro so ne ye boma so na ya hwe na ya bobo ho na de ebem ya twen ye ho de afiri sa ya de ne ho no se ye aduane dim ana se de ene be kwa akofa aba na twen ye ho a de ene beba na ebetumi ede abo nipadua no ne etumi anyina che eno na dabna da bia yehwe se ye betumi ede apom densem ede abeto bamaso we ye Sompa Asem Mpe Nipa kwaku nyomtuni na wo kan e friend kikijan I will be fresh see say or the kikijan na wo mkura no mba no hobosia bo eduru ba bi kura no mfi no tie wi yebrem no sere no
Kikijan na sike kuta no na ano den those days ai ono na saa osibisa no Queen Elizabeth kura ye program wa saa time no ye don osibisa onye ise dem so mu nyina ewu ti saa Kikijan no na I think say no ye leading guitar na say organ no ye good share no ye good yaw ni sika nyina drugs also be fair ka just ya obi wa is appetition the man why addicted man appetition but no more this one the baby fra hwe enoma say nipa o yaw edu wo ba bia na se wo kosan school na so fa namfo bia enwom aso ka kire no na sabi bronya de say egupum anokwasem so ba wo say a eda so because ya wo munya kongresa tebia ni mu a to get say obesan ba no enye ize enti ya be say nyame na yenhwe yemani ye pa no ke enoti apomden ye betete no ye dabra da bia no na ye obi ka kira santima obi kira santima nansan yano ene kuro de say zibila ye koho na de ma ye koho ne se kofirikwa mu bia koton ma me bia saase a oni kunu abre asi dampom ye sansi so waton nyeni bibia ne maame no so wanya ato de wato Ghana na kapete mu asase da hokwa men se da bia meka na fidi so kaprampa assembly ho nim ho na kemizimi da yo me kokurum preko kashia nim ho se ho na asase do so ombe ba na dwon matum foundation na msumesi mabom sesen ho bedan ka me pay yo ka pe he children's park ho ho I'm going about children's park I've been to be munua anka me pe na ya jeje auto nenka wopenso atwa 1 proto ama wo se fa me de che wa yaw county munua I said me ko dana na main road ai e ko dana na mana ye fe wafa wo se onu wafa wafa okay ya go computer so dwedie emra isi ayi obi ka kira santiman obi kira santiman me pese me di hini awo me fie nti aya na nyoma me sese me fie di se me pass me god uses me shower set no me popom ani di ebe che dia mama and nti ana me pass de ni nyina me to free frank enterprise pass no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic obey ni radio frank enterprise now love pass no 30 by 60, 25 by 40, and so many do ho. Wash you floor so no 30 by 30 size ni na desire who do be our peno. Obe maybe ho. Na bag the uses na who do so there. The big water closet who do be obe maybe ho. Kitchen sinks and the taps who do obe maybe ho. Washroom basin and the cabinet. Any Turkish doors papa. Orikoto ofie na no a comfort room ko yan so no. Thank you for Baisa. Das papa, doors papa. Any device is papa headquarters number 1. Okay, ya mashafo ani atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman age atuma ya Sompa Asem Mpe Nipa no a na san yano ani zibila se the medical kano pete mu asase na hokwa na mpokura wasi dampo miensa na odi asisuo kofirikwa mu bia koton ama maami bi hagia bi na hagia no kire se on de wato de wanya ato wa brad wokoton edan no ene asase no won firi maami na busuam na empo enye ni kunukura wo fa ase kura na ese na abrabo no ke ebo no Ghana hade a kemu ofo kemu kura so mrepa kokosa chidedi asem na chi emu amanebo yenkoti kokos memo kwa ba eba Asem Mpe Nipa dwuma ofoso meje so bibia boko de o Kristo adom na ososo dia ka ni zibila ngoma amanfo patie enya so ngoma se maame na se no abre hopa okay ofoso mi frosro no bi se o shirt e shewi 9 shirt na oto no he Nana Bright if Germany na buy anuntia Nana Bright anodin on Asem Mpe Nipa if you penny so obi na o shirt fun ha o de enko no de life for hene za ho life we can life wa share na say ntini combination na so no o se o shirt na o se abo ne demu ana se ya abo ne demu ana
Okay. Owozo your number no mfantudwa. Okay. Your number no se bia na wo chichiri o bencheye na ebia wo pese Asem Mpe Nipa o how bi how obi tete obi di wa famanie mu ukuru sisiwu asasesem bia nipa eya how no wo de bedan ya ebetimi aboa sanse obi di ne de ba ya ye call Zebila no na afi yehuru kwan ye betimi afa so eti e number no ye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 43 84 sa number we na ofra no nsia o de ye wo eye ehwa overseas 21st series abrosen mu hono no ho na ye wo ofo wani gisem wo mu ni nan se wo chichiri wo benche ya Mr. for Asem ne bra na wo ba empanimfo ama ye be tie ni aba ne fa kwati kwan bi so ko bo krata bi a eno no nye na no ana ohene no ne san ye okay tie nam so e ma asem no ye nua aba ne hunu se wabiti eye empanimfo no na wei ena papa na oto asase na osi dan no se na kwai ne krata ni nyina kama na papa ni be wuwo no ode ma ne baba ma na sabi na adwum kana kakra tie no ena afei empanimfo no hunu se da bi ma me ne pese ode sesi da no mo nai nti se na tede a omo mpre ema efie na nipa ne ton mo no sabi ebeyira eno mo de beda ye ena yaso gumafo so menyama me ne di nkomo ye di nkomo na ma me ne wo se ai wo pese obu abusua ne kwase a afei dume bi ye fe na omfa na wa hwese wudi fi anom ko boga kwa na ofoso enya se nkuma nyankopon da wo ma san se empanimfo ma da wo ma mo che ye dwuma no etese wo mu ne niema wo ma so obi gina sam ba obetime nya sunsun fense e mo ni die enye mu akomapa no ofoso mo kire ye tie die kire e ma ye koye wonyo manyina eko fali case no ye wie na gya wode mo mpai bota machi na so ayi sede ye gya munim sunsun masem na munim ho masem no kokko bo wode ne ko Zebila ho na wo kwa yesu sede ye mpai bota wachi enam so ema ye firi hanom dad yawada ema ye kodu Zebila ni ye kodu ye no ye ko boga de ko ye case nyina ye ko yeso ba bi ye ko ye case no mo je etumu ye ko ye no mbo hwe krata ye bibia wie ye wie no mo se de bi before Sompa TV Sompa FM ana Asem Mpe Nipa modi a kire fi kumase ababoga hane de mo ntwen na ye mfa krata no a edi adanse a court ese sebo maame no modi a kire bi ofoso ere nyakopo da woroma omo fa moto eme ye tena akiri ekoya akozefo akosebo maame no ye kodi wo ofoso otomo wo masana kire nim ho ofoso na onim ye kodi wo maame no wo se ye du ho no mo a na eye no na kakra na ho na maame beka se na mu firi he ho ne ebeda ye nwodi se ye ne Asem Mpe Nipa ye firi Sompa TV ye ne ye frɛ wo na na akiri kura na wo mfa no nene nyankopon da woroma ya bedu ha ye de asɛm no aba eye boga high court eti sanete dia wo krata anie maame ne je krata no wo hwe krata ne mo a wo se na asɛm no sɛ mo de kwa hemfie na hemfie maame yanka na afi de court wo na abrantie no e ka chense maame ba bi adondie ye mo 8 days no fo so no ma de eligible wom court na ama eye maame no 8 days so on for me ne ho ano 8 days ni du no wa ama o mesa mo ne 14 days no wa do so wa san ama na abrantie na be fale pepe bi na afi ya de abu ntanchia ade tia maame no eti sie de nyankopon da woro ma mo so maame no ya de krata no afiri hanom akọ Zebila akọ sevu maame no ono etokro no de no efiri eyi obi honom a asase anya ne de na dan anya ne de no otofiri honom no sisi akọ sevu no ama maame no de krata tinyame ya do ma ya ma ne 8 days di dua na wa fa ma ya besa ma ne 14 days court no ma ne 14 days 40 days no wa ma me prayer na afidi ono na asem no atimi atwati anto boso mode mpa bota ya chi no maame na ye frɛ na o ye hwenhwenhwen no nyankopon da woroma Asem Mpe Nipa ya boa ama yakwakọ serve no court krata nyame ya doma 8 days no wa be yine ho ano okay uko eno otomo no masala chine nimo ye ko ye no adano antomo o se ye kodu ye firi ya wada na o se odi firi ko boga ne kwa wa enya se guma ho ye tremetra ka mu 16 hours ni kodu ye no na o se fiada de nkramofo ya o mko asore o mko firi nyame ti ye ko ye no na maame no wo nkramodem a o firi nyame ti ye twen no
ofiri honom na ode ma bo fam ofiri opie ye na krata na twe obaje wonyi o ya de ama wo Asem Mpe Nipa ye bo moden. Okay, anu ti an kan ya hwefo ene etiefo nyina se we ni Sompa Asem Mpe Nipa no hwe ya no ni zibila ni na sa ase ho asebo enya sinkoma na ye koje de ama no fe kwa koko nyame shira wo so me ncha me nua ba bi na ode me di wachi a mate ho nkomo awie ntime no da nyame ma wo bozo wo dia wo ye no ni nkomo na wo wa ye no ni nkomo na wo wa se de wo prepare ye koko no ka kire me wie wo mi tinye hosi o ene so wo de te woro ewie ya no ka kire bi o ja wa asem na aye me ni nkomo biem eno anu no aha foforo wose odonyame wo fosuo bema hwe no ma bi o utaze mo kan de no pese o kire nse ekwan no wa free a zimbira no kopo ba na se nketi ade nka opebi o de men kasa ke jetia emu ti ade nka opebi ebu sa zibila man no nananoma trankomia kure wo zibila man timi anka asem no na hefa na asem yete no se wa siwu dan wa to asase na wono no obi a mesini wo bo mesini ne tete mota wono atimi akoto asase no vie no ewia sensem doso ye beka kire tiefo se di be firi ma babia no ye de baba bedam kwaku zibila asem yo ya on se de ama wiase nyina ye ncha ye papa sida okay Sida Worship Center Sun morning and pie bonnet the obo first service me say obi a wote bia Sida and make sense that anokwasem ono mo obeye o se fagide me mo mpa ye eye adwuma so Sida Worship Center e be obi a cha ne na so fofoni ya on sa de ama wiase aye den me de bia maka me se ye ka emrahye bedwa o mo kan na emesere edu me bi o mo ntom emrahye bedwa nim opposition ne omo ye onye opposition omo nyan tinsi fom ne no mabu a ne afutu se ma ba ye yenwura baabi ne ma mra ne nya dwuma ne nka ho ye first stamp no food and transport stamp no so Ghana stamp no si so ne enka ho se mra wo de Ghana mra ubusua no mento aba eba force dan eso si dan yo na obesi dan for right channel ne si dan ye na wakwa ukoto asai ukoye obi asidan ma na dru baabi yaw ye busa wa wo se me de mato adebe me yaw me dwin nipa bi wa menti ase na se ka kira nko meton isle gonda no me dwe we obi a wote sa bia ne ka kire wo suenyansa de na wo kwa koto fanyansa to wo na ukuta sika no eti fanyansa to ho wonyi sika ne ma ni wura onye yo trase na sese no ma bi se asase a wo to ama me de me ba yi obi na ese nya me sika ni de asase problem ma ho ensu afa masan yo okay but we dey yaw e dey na ehu hwete sim enne obi nsem wo den chewa me se be kaka hwe ya wo dan wotim wa wasi ya wotim de nsem wo den chewa ba be pia no wo yire no manya to agu no wafa abian ko ba bia ya problem no ete emran nya adwuma okay emran nya adwuma okay eno ti zibila nkomo ene adi a kire no emran no eyi adwuma de oba no anya atrase kada tie me mo akwa aba ja pomte sei boko wan de no haba mo na so so ye fra wo sei pacho ye fra Nicholas Adomako free him ba ye me free Abrepom Patasie kumasi ya papa no akosam ne sei Osei Asem Mpe Nipa ye di betumi aboa wo makosam nyina ne sei me ha dan ewo Mr. Somani fi no wo fan ewo Abrepo Highways Patasie okay na ni kasa ne tintin nyina ne sei if you matena ho ache watra ho fi be say matena ho be 20 years ni na problem amakomu no ebin sida na emletie mu na asomeni no wofase ebetena fie ho eye fie wura no ona hwe fie no katika but ona watena fie wa hwe fie no so nti obaye no ena
already ne atete no record bebre but nye enim say obetimi abetene fie ho de obetene fie ho no yes akola no caretaker no de ono de otene baby oti fie ho abi but akola ne ne free omukrom abetene fie na chese mo atene record so waye dai oh papa no me hu say anase nkomodie mi hu say akola no wakoma ne be mplenu ewo babia owo ho na wo ye den no koma ne be okofa obi phone first one and a second one so osakofa the same phone bi inti first one na sika nsem na yedina ma papa no inti papa ne ba ye nchen say yemo ano no ebusia pani o ma ne ba ne nko jail okay inti no me wife bo ano 10 million and odi bi source no koma akola ne be de no buy odi ne buy no na nka ni kwan so odi betre for yin wan say akola na befie o inti ada ne yire a ono asumene ne yire hu akola no no say na kura kronfo say de odi ne bepe de afia ha na chese obi anhwele dai ai because emre bi anajo 2 o'clock ya dadam ha sa na ehu say obi ni nam ya dem aye asumani ne yere sata na asumani no kokwai sata na akola nso ofie akola nso ofie obi ni nam dem ho ana yes asumani ne yere ne se kwan no hu ansa ni pakro na pie na fresh cream eboda no eni ho awaiko nti echese ade achi yenim se bontinsu ni nti amra sisi okọ dem okohu se ni waste bag ne ID card ne normal particulars na se etu apeti ablantia ne dem ho na chese akola ne be boss akoro no efio enye nyina ya hu ensoso yakea no atum ti yenim se akola no wo sa tibia no nti asumani ti ye no wanka ho hwe ene ye nyina tifio nti mi ohwi ma osa ba ye okobo krono osa man be obaye ana ye ka se akola wa be fie de ye nti ase because wakoma ne be sisi a eden na akola ne sa betena fia nti onu ana yire ka kire ne se akola we okromfo nti pamono mani frifia anko akoda ne ye friend ne say ye friend blight terrier wo o benim no mu free fa benim mampon benim adi oho ana akola no sa mampon benim sa oho na akola ne free benim su kura records kakra benim na gold pie ho a da sibiri sebu so to so mienu onya ne ba bi kro ka se da bi mahade yan premier to good no what's your brand and friend say your friend Brightavia ni dindi ni fie dindi yaw wo firi benim fie eno free edi enti we no watch do enti e ba sa no ana se akola no pamono ma no nko no se na akola next year ne January ya obetu kwan de na masa pamono ma na ko galamsa ase ku akwahe o se o mse o ma na arrangement because of how nti no o mo de ni tu kwan ne so abi de ni tu kwan enti January no ma ya o ma arrangement na abusia no enti akola ne ba ho na je sa akola je se o twa nkrankan ana se bibisa ye de nim se nipa se na tifie ho ye nipa be se be 14 bedrooms ana se 10 bedrooms ene wo ba fie ho do obi ahwe ne pro yie je say obiani enti e ba sa no no se okay obiani oni nipa kromfo tia da bia no wo hwe osafo ano so bi fa bi nkutim semana so a ya asem o orafo 21st clinic on na sciatica expert otu sciatica yade no tu ase no 21st clinic orafo ya ma me ne wan say yade o enipa benya so a ne free yade ya orafo yade a timma kwabrane ekadem na woba sima ekademo sciatica intim yade orofo so sisi afasile mu na kokom na akosu na ase yeye papa na mom abibidro so na Dr. Blessed Foster na hunum die mu nti no woye abibidro kama ye bitu sciatica yade na ase eno ti branches ahodo bia da abeko to the first clinic no ye bibidro so na ye ditu yade ase yade bibire bia de free trunua no kosu na ase no ye banko da to the first clinic wate no tu ase environment no for 15 branches and ye wo Ghana memoir eboa Ghana de sheni tu yade ase Kumasi ya shawo basisa dabraka one Sompa TV Sompa radio no na wa brosa krom obo ase Council Quarters Court Junction en kran ubehu won ewo ho so nwane kwanza tachiman 21st clinic ono okwa obeboa pa akoniansa nyina so do watu yade na se no de amount 0540311311 0540311311 you men of faith was the Lord is our victorious banner. You men of faith was indeed ayampo. The Lord is our victorious banner. Orofo yemo paye no paye nim paye wate. Na wo ni ada zo ne women of faith o mama kama nchiri mo no. Wo se anopa no num biara TikTok no so. So mu gina so bom paye ani. Orofo yemo paye wate wa bra ye mbre ho sa na tworo no aka ho. Na wo se
15 February ekosi 21st February no omo bompa ye pa na 21st February no de Culture Center ho ene di nyina kwa wi orofo ye ko bompa ye enkankan wona wo pa ye funu no de awo ba no nyame chema o human of faith nyame chema o hini adazo nyame no wo chema o nyasem kitu o orofo wo sese wo ba Culture Center ho a communion one ne no ne de koya kwankyere wate nam na dom so yakopon ma so atoba na so watumi atue ba women of faith was the Lord is our victorious banner no VG studio se menkanto say aponto nya badi to ni nyina do benya mo anya nkai duma yi photosuo ana se video odofo obi bia do peso shoot Ghanaian film bia no no VG studios cameras awo no anu odene yi papa odofo aponto nya badi to ni nyina da yi yore na wotwe da die ni nyina da no VG studios na mekanfo na media man wo fidie pa a wo didi ni djuma no a etumi ebo akoni asa nyina so mo so ho etumi eye ha wo enkran mala mabase first kokuro street ni so pe ho na be hu no VG studio 0574715778 0574715778 no VG studios na mekanfo na mede amount Apostle Dr. Megashi wo frewu na Apostle Dr. Megashi se menkanto ze hwe ya de nkwa de tunda efri se wo free awoso ba no free ni na yemu ba na bagashi no amo ne nsa ye ba mu na ye haban sa nipa we so osuro no free se okura bibiduro ano nam ano hye ye tata pepa ya de bibre biada ye fa enkoda Apostle Dr. Megashi Ghana fa na nyina ba bia ne branch bia won bowura ho wa bra ho nam atumi dodo ya de ban na Apostle Dr. Megashi ontumi se ebia me de for charge bi na ye den e pam no se ebia me de for charge bi na ye den e pam no ana metifio ya tifio nti kwasiada eno buy efie ni inside ono to White House bu efio ono buy so mo ma ne seka ma ne no ada o be free aha ono seka hande wo be fia wo no da na seka hande ya mfa ma na seka ni ha eno mo kan ata na ye di 1 week bu efie nanim o eno mo do mo twi fa so no mo koe kwasiada ne me wife so kan sika no bo ano pepepe eno de to ho afedi abrantie ni yira free fie afedi sika no ye koe na ese me so me pon adwuma e bia nkola ne dantem ono so no okosoro wontem nti tama abrantie ni di monitor o di first sika no de ade achi na dance wona ni panim baby otie no nti me France mani sa sumani ni atumini o no so obi na atetae pa na sumani wo no kwayem okay no so obi na atetae pa na afa sika no enam se ne o fa se ni fie na mo me suspect no nti baby o bi afre no na ye hunu baby o ne ye misa no ho asem ofra branche na adwuma ade achinya branche na amfa ko ususu ofra sika no tambay ofra sika no kwasiada ekọ ne doada no mu baako iti branda na nwumre na mehu se ya fa sika no de kro ana che se wo hu se sika no na ho no ni ho ne na ho no wo ususu se asomani wo fa ase na afa sa na wo de wani kotu awisi afa ma famani kotu awisi hunu na mo monitor no ani se na akora ni si free fio because wa promise abusuan na papa na promise akora ni se o ma ni ko ba bia until se o be ni people say wi but akora ni free fia wan kra obia na mo free fie no so abusuan ni frɛ no wan fa kopim so o ka che so o ne so abi ho ne so anu won se tre yi so a no se ni ho afedi asomani sa ka kire mi se okọ guarantee ono se na wo sha akora ibo se akora ma ni ko guarantee na den na 25th ye bi di bro nya guarantee fo nyina eba den na akora ni sa ko guarantee ase na mo ko ni krom benim ho ko yes wo ye ko ni chese papa no o benim ho nti akora ni di oni ho dia me ye me nwanwa kakra ne se wo se dimpa ye cha ahunya de na so no se obi ka ni sika na me de mani akohwe ana se ni din a enye de ana so okura bad records ya chichini tuma wo fefa amanfo fon no ene ma o ka se ono na abefa sika na enyina so a se wanhu no menhu na mo mesense ade na yira fitiase na ye pe no asumani ni fra akola ni sabra ta akola na amfa ko ana asumani ka kire me se no wo fa se won friend sa e me bin sida nti no minya abotre ma me report case no no be asumani si nya abotre ma me report case no na wo fa se no sam pass wa fa obe moniti akola na akopem la ye won bia ibe hunu ana me ko report nti asumani bufu yi nti na je sa akola bufu se wo dia koma post nti na je se hwehwe o hwa akola na ba no kora na afede enye na sem te se every 25th basis abe no 24th na me ko 15th na me ko case na wa ba fi ana akola ne ba 24th okay
24 no obaye no obaye na chese ni phone so de si adije we hu hwe wo so omaye homework nyina awie ba je toto na no presi ni chese akura ni chese ofirifie ya wada ensu kwasi ada na obebisa sekan se odedo mi wo dance fo mienu enti na yesa asema akura ni keka ni enti si so kura enti wo susu se ono na afa mi susu so ono na afa sika me wan huru se wo da nim saneti but esan di boni bi ekwanti no amone na tie wo ye kromfo no any attempt a odi fie preko pa abusuan enti nya hunu kwan akora no ekoye no na o ma nyina duru se me ba ofe no more 13 years 13 penin de no free school mu mai intafo mienu na se nipa do so fie ho na ade no nko na ade hye ne enti a me kasa ne se ne si asomani na ne dem ho no eni se na akora ne si monitor no eni se no si di free fie abra one cry because galamse ase de obi o galamse ase bi e ba 15 na akora ne se o galamse ase no na je se wa fa no ko galamse ase no so no o ko ho na ye ko police station police for catch say yenko na o mo 5 days ne en fa hwa ase ni mu akora de o ba be report no ye ba na adanse wo ya chi ba bi o ko so ye ne nioma no e o galamse ase na akora ne nyina so aba se akora ne be so ye o ma o se be kumase no wa fa obi a phone asa for musika no de chana fo nya bre mo ye phone no won timi fa nyansa bi no so anye bi etimi ye bedu fie na na de ya wie no amanfo akoto no do ofa wasa peke boys ni nyina phone enti e ba na nkola miensa ti fie se blato wusu be musika na chi mimi sika na chi da beli day na fi police station ba ye no na je se akola na de osade di ni na wofo e wo galamse ase no ena me face ya di bo na man no se ene nkola no so nko report nti omo ko ye no omo bodi na se di nkro na nti akola no hu se nkrofo na o galamse ase hwe no afedi akola na to nwuram ti se oni fie hobi afedi ye hunu asumani ni be ko akola na ba ade achi amede ne beba ade achi amede ne beba ade achi amede ne beba na je se e ade a usika se no 5 170 million wow bagasi na akola ni yi sika free o ye won krofo bi a usi dem a ohu ba bi sika men kan se wono na afa de na ko ba sa no akoba bi akoye hwehwe mu ya ko nante pa ya bo nka ya ko 70 million omso yi wo omu nyina se ya kola no a nanso senior police forecast say omu ehu so no na fa nti amanika no je se penifo mo boa me ne hwehwe seniors ba ye no the police for no ka kire no amu kwa no so ana menam sanse wanfo wani ko tu ebi fie hu no ti se be hu so no ade a omna samwa ye tu asem no hye Monday na yemfa nko Asem Mpe Nipa court na sakwa na mne ne wo fa no kura di nkomo sanse ne wo fa ne nim ne wo fa ase ni subai na akoye kwasi adanta twene ama ne wo fa no obo animu enyiye obo nche mu susu asa enti no mesre se se pese hu mu asem trodo pa yemfa nko hye dwada wate ati ho na prophet Joseph Mensa Bible no kwafo be hwehwe mama instant court Monday wa Asem Mpe Nipa so mati ya akoda no a ibehu no se yo no a eno achi ya bibi be ka no no wa ba fie tie no fa sika no mra mati wate ma se mati eti koma to yem na Oforisuo Aboagye ne Sompa Asem Mpe Nipa no ante se dwoada na ibe proof no meme ka sa akoda no na afesika no wate ase na ikisa ne dimboni bi ekura no enne track records bi aye kro no sem no ena ama akoba nsa wate ma se ati koma to yem wate ati koma to yem wodofo wade yira kwa no a eno so ye ni brisem eno no ubetumi anya klobia bi e ho ate atesuo ene anwumere bobo bi twetwa bi ni nyina ka ho na eso sanse 170 million no eya adwendwene pa wodofo ye twetwa bi wate ye mubo bi wate eye klobia no aponto ne abadi nturo nyina na klobia tumi yo maka cho se ye wo last size ho ne wada ntemu no ene wo kan wa obia pese di usi ebenom no ebetumi akoyo enam minimu a ekwa ani utim paaw bia bi wo ha no ma utibi dwa ga enso klobia entesa orofo hangover bia enso enim na ono ma utimi tibi dipa obo wedie ma okala nyina efefefefe sanse wadidie ekoso kama orofo ni mfie du nwatwe mfo asem koso sa na oba pemfo so emfa wa asem koso bia enoma ene klobo MC afọ na ya no mani age papa enya asem ketu akra omna samwa yintu asem no hyeda dadwo ada nan hwehwemu entumi enkoso
sanse wan hyede hu se akoda no benimni akola no na fa abazika no nenso so no ne wure kos bi kura no no enyefe kura yenti o mpanimfo pa na firi ho oh yeah na edin na akoba benim no akwa adwe na ya edu mebi ho a dodo ho oh yeah benim se benimfo no mhye nchia no oh yeah se benimma mse wonte ase so ho na akosampo foje debi no no foje frem okay okay benim ne mprem ebe akwa no wa okay yaw mesuwa bi amene ne tra wo se ma de ayira me pene kwansi mesuwa bra kwa dunya memfa ne kransi na mene ne te wo be poso seche be poso na de ayira wonim nipa wafa na no ma yekoso ne ade so ko ha adan ana otifi bim na ko hia sa nkwanhia na obre sika ne yesen 170 edu mebi ho no mo a ya pa afase na supra wada na sembi ni adanse a sante asem na meka no etwa bi de ya adanse e wom se Professor Joseph Mensa beba Monday de ba me de mejina aka ni obi a ne fira bonja be fasika no because edu mebi ho no ma ya na emu ya ene de ne ko ene utu kan ne hwan na ye den ya wono ma bi ofie wa obi be ha adan so ha adan no obi be ha da ofia no ma se no obi wa se be fiera ne nana wo simi ntwa lade ntwa water bay wo se me predecessor wo ja wo adwuma fie wa ba be adwuma no wo be he de ma bonum sa ba wo fiera nana ntwa eno ma bi wo ya na adwen yen kan wo se yesu ade hye no matutu kwan wo ade wo ko ha da wo bi fie na ni port fie akola be fie obe hausa wo kaka ni aka jo say hey ene wo ntimi anu watu ni aka sa acha wo minim se sa na be ko no baba betra aka sai nipa bi ntiase ono so ne de sa de ni din na ko mpe krofo wo ni nza no me de Professor Joseph Mensa ba be mu de na me de na me ya adoma Monday no de be kwa na fasika no me de oba be wim ba me de me so me points am you ono na fa fan ko se obi a do awe ko topen no o so oba ye kura yin na chin e wo kwa bi so etimi me de me stand no ya ba na nyo na afa fine etimi si ono so na afa mfa ablante si kama na de metima ka cho se fi o pedani tu what de mega cho no pedani tu because the ekoko koso no the ade na ya ekoso ne nye wa betra ha wo kasai obi nti wasida no mama me nana so ene mama na ko che fidie so wo so one sasika 170 nye sika ketwa eti Ghana no ma bi koso obi ya ade enya no kanwa no tumte se de no a case ba ya ononko te se UK mamu se wo chese nipa ne be pa ne chaw wo so ni mpefese sa nipa no wage ni sika eti no ma we ne sai eti bi de meka twon se pedan bitu le tu free ho next time obi a ko redan mu a ana obi a agent ni ade no mo so se mo pedan mo obi a mo nhwenye e wo no ma bi ho because yaw wo koto sa sane o ma obere wo efiera na efiera ba se wo se wote minimum fair lady bi okwa afie efiera ne ba na otifie no se be de na ye kan tramo ni wi wo ya no atwese kan oba su kutankola wo ko ka yesu ni pass me ntimi kan na se mo so ma diri sika onya dan eti lady no obaka cham ka say sika bi aka bia wonyi ni sika no ntu fifi on just that bi wo ba ma fi school ba na ni fie wo ba na wakunu wakunu ma eti u trafie bi ne no ma se ekoso a de metima ka cho ne say akwaya ya kana se nyame aduma Monday on na afọ onyo ne na afọ openi bomodin ne tu fifi o what did I make a cho no advice metimi de ama entisa de be san ba biem no ye be ka se oh ho onko an de bia wa de ayira so ampa se wa de ayira no they say do sa na say but ono na afa o da Monday mu bo de be si wa ono na afa na we yan fan ko pa wan ye ne akofa obi o bi penti yan fan ko pa obi so ana yaw ana ono afa oni mu bibia na na fe yan fan ko pa wan so na bisa papa bebe no mnete na wo se wo ntimi nkan me dem de asi o o de asi ono na afa okay
na wana that you are that ko bem se anu ahye nkomo me nkom de se me hye bem me so no na afa na wana nkom ye pa afa se so pra wada ye ne ada ana masa wo so bika na nyira ye so ma mani mu wase o mo unsa nka tuflufi ho because obedu mebi no ba yo ode be ye sa bedu mebi afa wo ka ye be ka so ho nko na de bia wa de yira short e so ampasa yira obo so di dim sa wono hu se na aya na fie no te etu ni mi elisa be akokwa ne sekanti mu nkroma ne yeye eti better tina na me ka che nyankopɔ se wo mo bia boss quarters ana 2 bedrooms ko mo bia ne de na mo menye obia ne betima si na de ti e be se fewa no o fewa fo bi won ma ne na odi nkwasa se waji ni panisika obepam afrifie ho oh yes e fewa fo bi won mo ye discipline ase kwa kuhwa o ka che se mo mfa ko police station so ti ase I didn't know of police station asa obi wo hon ma me se yaw wo shede obabonum the whole day library ba yes won do bi whatever is you do here sada menchuma wo yaw menchuma wo dawo waji misika wo na say library de ya ba sam enso efe bi betuma gyan na nachi umani ntua opatu ye be sre ifiwa for the landlord we sremo se nipa bi be ha da na mu gini sika no okosa situation we mu a nipa no okosa situation won ni sika no de amawo sa sika na odi free tenant no abo okwa bi so won na no abo okwa be so eti saka no nkwa class nkwa tra class won se fi okwa mi yan o yaw ni tenant ni be bi titi mu a wo mo hura mani o e wo fere fo e ma no mo na nanu mani o wo de ade to awia na afa enchire ko ba fa enchire ko na afa ukoka boy we pa mo be me so wa betra hin ya obobo na man yi wo ka sesa ahoto mu a be me ko ba betra asem ne ya won nsem te aye iska ketwa ya beti sika na ye fa TV bodan wa wiem na ko ya ba de ma na no magugu ade a na ni nyina gugu na hwan na afa wono na afa professor first men's akwaba no se bible no kwase enyo na afa kwa still ye be san wan bible no foforo ono na afa ye yankura ono na afa ya nyenye katasubu maso me so ono na afa bible no wan kwa na enyo no kwa be san wan bible no foforo ono na afa masa kwa kuma to yem professor woni sa okay until Monday ye fan konko ho wate yo father omno de oso de esi akwa wa we koto pen no that's how you ho e mo bro ho me boa wo wan mo bro se ho e tu de kwa kuma to yem yo ma pi wa yo father ono na afa bible no be wan enwan ono a enti kwa kuma to yo father na so te fan meti abrepo hawis ni impatase hye mu ho ana what are to view and that's it all if you are not ono stick so na papa yi mu no papa yi mu anu aba we don operation next year oba no oba beka different stories me call ye me beka sa call ye say aya before ya se ade ti se okunye fira bi no wa chia sa me so nsemfon so ye fira afo bi o me nka so mu nyina oba chia say yes what discipline obi o quote me ka report nya nche me nana no yes you will fira afo bi o mpen kwasasem we can report nya nche no because ka wasem ade ofonso enye so yi sa no ni bia no girlfriend na so yire kwa no oja Asem ka je 170 so betima di dimba de o ukuta 170 kromo ha oba bia no antimi emfesi no 170 busa yi a friend say kokko sechi 170 so boto na won do ja ya yo gogo me ebi akokan ko no be me ke ka pa okay we free Madam Veronica Fashions was so Koremampon Madam Veronica Fashions was a happy birthday to Doris Apia nakoda no Doris Apia say Yankopon ehira ne kwatenten e de ma say de odo sabe so bia enyi sika na sabia ku sabia nya do nya krupa e wade ne watumi atene kwaba ma hwa ma bi aso na busuafo so no ma nyanza say awo obetumi e de ahwomba eti happy birthday to Doris Apia we free Madam Veronica Fashions ho na ode ma happy birthday emfa enkoma akwatenten no happy birthday na de ma no vantro so akwatenten no okay we ya Madam Emilia Akuokon adusei na ne honam kani pa wachade wo Messiah Baptist preparatory Asante Mpe Nipa Midwi Hotel no akode oye wakasi ni akoda
Fakon on your woman. Like I say, what they say. And happy birthday to Madame Emilia Kuyoko. Free do say sweet teaching ni RC JHS and Honam Kenny Pa. And we free who could do say her choice. So I near fellow say Hubert me junior no. And no who could say or my award pa. And Yakopo more home by or Mount Quatent and what the room. We free do say okay. Okay. Waka say bronu bi e mampon ko homa so hello Obo ye me ka Asem Mpe Nipa jo be bo dey tumba witina mata apani me oni mo video na o say ebi apani oni mo video na mi ana ani aha o di mama bindi ani ne man ka wade ni kewu mu apana na ba ona afa kodu buru da ho na yira ye ba ka ye be do e bo hu ya bre e yira ya mpe me wa ho ya yira e wo fi ho ye pe ho no do guri mada ye jara e jara ma akwana pa okay ana bon la so wa mi te kaka enne ku di de ko tikato ko so ha so se do di ku tifi e ni sa pa jo mo ko hu ja pa ni aya ahoba so me bi wa o me kere to po na so akwana pa na bo me kere no okay ko jo speak akwana na fu hello mo ko mo ti ya jo no okay mo ko se ni pa gwara no wa wa kura ma kura ene bena gwara pe fu dia ni pa se skana se ye yin tin ne mo ni to go so so papa po ne pa ni to pa we na to wo fa si ko fu na ko mo ni pa ni kana ta au fu wo ha do mo ya ni ne ma na so yo e so ko mo di da ni pa e ya o yo por ta to mo se na mo di mo di e ti de wo ha u la de mo and mo so no ke bi ti be ke ni ni e ho ma wa so mo tane na ni tre mo ni so no okay hello yeah Peter as of moonlight rubu kale ya ka se me ma ai so na ba o para ni na se na e to ko pa ya e bi ni na pa ni ma ni ku ti okay hello ya point and I go see an so no mine is saying one kata ni se di participate no wo wo ni se di kata je je wo ni ka no men ta ni ye de na su ko te ke ngo no mo di ni ta ko e do mo ko ni se di ne ta me so de ni mo mo kitio and yes I to the second one at the back e dey take your party no okay hello oh and yes I next time the beba kra de wo je seka ya kodo no seka na na wan hwe a wo de ko wo pro no hello Mwanio meka mia pacho yetio meka te free kura some kwa mo pasti okay the clock in afaro kan one pa yo one pa kan to fa wi ro jane ye okay o se anem nem de wi fo no mo bra no o mo sa fo ano no the company di dia na ma ada woni wi ni bi wa asem ana ya mi no bi anya na onu se na de aba no ta mo fo no wa woni dada na okay ta bi an sia no tonye e di krono ne de ba bi akura nyina mo bo o se bo pa anya agro mo pebre ya asem o di fo si ma ne o na me je mo bo e tomata mo to yesu ya pe mo asem mo yo yeah bye hello Sompani Sompa Asem Mpe Nipa nie Hello. Mami baby afrefre udin. Hello. What men kan? Ibata. Yenti o. Ibata. Mekata free.
Oshime. Okay. I don't know. You. Hello? Hello? Baby, I'm afraid in last caller. Me pacho me kasa Syria mo. Mami, ain't you? Why na dia ni pa ni mo wo nyina ayo musubaya wo papa. Uni no fa he? Ni wo beni. Omu dwumadi no. Oh, oni dwumadi na wo mo nti wo de ye no no nko a so na ne ho asem aba. What ma say? Okay, me kanesa. Okay. Okay. Uni na your friend no say? Oh. Your friend no say? The friend Bright, me na the name. Your friend Bright ho. Bright Tewia. Hey, asem o. Say edru baby a dance die o. Dance die timi ma be di bem ana be di fo. Asem fi di kesi obi afrefri so se minnim no. Asem o. Hello. Oh, we Hello? Hello, good evening. My dear so katache baby afrefre udin. Me kasa so what my kasa also jani ya. No, okay, you do. Tano mutie. What say? Me say tano mutie. Uni mo no. No, so most unlimited musudango. Okay. Me kasa na sit down na kasa na see. Tewu na get please. Ono dey wa say so on person bia abafiri ni fie no akwa ha dan bia wo bafiri no wa say wo bafiri no na apatino dey. So papa no wuli no fie no ba beje no ko to dia ta no mutie okay ta mo fo no o so de asamani mi we ma simi da no wa de makase ni me kasa no munni da no me da office okay sa no mutie o pa o mu ye no mutie me ta Osman so ko to ti brand no okay afa dwumadie no enyina sia ye bre no aye bia ne sa na ansa na ahwehwemu ebedadi no ntina abrantie bi se kadwada kwa wa nan so me ni ho ahoden se me de bible no be yesa je se dwada ho na nsem ahwehwemu no ye de ato prophet Joseph Mensa ho oboy se adwumadie wi so nti papa kan akoma to yemu ate sa afekura na ke hye wo eden ya beba na nanu na nsan ya de ebeba sisi wate no kure bedadi ama ho ato wate bibia be kama why we ya Sompa Asem Mpe Nipa wote wo mono asamo ankwa sa na enkwanta bisa Isaac ene kokosachi fresha procedures a omono de ensem ebaye no omaya ade papa na Oforisuo Aboagye menam tredwam nam de Sompa Asem Mpe Nipa ekọ boshe asase so orofo ya dika aka cho se aboatate obetwa nsu anu na maba so dwumakuo bi adawroma na ya amote yenka no ye computer so dwedi na mo ante yenka Cedar Worship Center wono ena di nyame asem emu hwampa enso ebeto